ma'lum olsun diye günümüzdeki oyunda yaxşı bir ıntımaqta ötközülen deb seçkenden so'ng sizlerle amalcılıkta yaxşı urushpay talashpay birinchini ikkinchini alsanızdan dağı bir noktada o'sha komandani qutluktab ketuvga sizler to'g'ri kelingizdan jana tayyor bo'lingizlar tuğanlar. Alın. Alın.
Nerede sadece? Gece baktım, oynanlarını şimdi bir geldi yuvanlar. Oyunun bu birinde yutmak için oynamasından bir jakşı ötürdü olalı. Sen gel. Ondan sen rakmı rakı. Oyuncuları gelinizde komandanızlar ve yöntemde durup bekliyorlar. Gelinizde vaktan. Ekibi bitti bu kadar gönüllü koyuyoruz.
Assalamualaikum atağanızı jargan 2000 yıllık tarixi var Özgen rayonunun turgundары. Assalamualaikum. Бүгүнкү Өзген коомунун демилгегине мындай 19 айлык үмүт шаар менен жигинден болуп, жакшынакай билимдик ынтымак оюну деп белгиленип, арамызда дагы оюн өткөзүп жатат. Ошо оюн өткөзүп аткан кимдер бул? Өзген коомунун төрагасы Темиров Маматқасым агайыбызды бул жакка чакырып койсок, кол чалуулар болсун. Өзгендік туғандар, барсыңарбы? Мына бүгін біздің Өзген қауымын ұйымы үшін 19 айын өкіметін çoğalтып, волейбол бойынша мелдеш өткөрүп жатат. Мына жаз майрам менен Наурыз майрамына карата салтанаттуу түрдө ушул волейбол ойынын уюштуруп атабыз. Эми биздин максат Өзген коомун бардыгын бирдикте ынтымакка чакыруу жана мына жаштардын бардыгын спорт боюнча жана башка көп нерселер боюнча уюштуруп алга жүрүү. Ошондой эле азыр убакыттын тарына кыска сүйлөйлү. Ушул жерде алыста жүрөбүз бардыгыбыз, биздин жигиттер бардыгы денсаулыкта болсун, тапкан ташыганлардын бардыгы жакшылыкта болсун, тынччылык аманчылык болсун. Тез арада ушу биз дагы Кыргызстан элибизге кайталы. Дагы бир жолу тынч болгула. Рахмат. Матбуат ага ветеран волейболист Жантөреев Мухтар Аттокуровичке сөз берип коелу. Главный организатор. Чоң рахмат болгондар. Жакшы сөздөрдү биздин төрагабыз айтып кетти. Сөздү кыска кылайын. Biz voleybolun tradisiyasında, вообще sportun tradisiyasında bir nerseni aytıp keteyim. Kırgız Respublikasının voleyboluna çok salımın koşkan, Kırgız SSR'nın игрок болгон, сборный SSR'нын игроку болгон Ежачев Георгий Васильевич деген волейболистimiz 8 март günü 71 yaşında ветерандар менен ойнап жаткан поледе подашты берип туруп дүйнөдөн кайткан. Ошон үчүн туугандар, биз өткөндөр мындай адамдарды обязательно эстешибиз керек. 10 секунд аза күтүү туушкан. Чоң рахмат туугандар. Oyunda tinç aman, жақсы өткөрөйлү. Бул жерде чоң байык эмес. Максатыбыз бир эле. Өзген районунда Толкунга окшогон, Аскарга окшогон, Туранга окшогон жакшы оюнчуларды мына башкада болуп атат, Кыргызстанда болуп атат. Ошондой жогорку деңгээлге чыгарабыз деген максатта. Азыр бир оюн бар, ар бир оюн бар, коргоочулар дагы, чабуучулар дагы бардыгы эсте калат, эске алынат. Аларды биз жазып алабыз. Кудай кааласа жакынкы боло турган мына сезондук оюндар башталат, өзүңөр билесиңер. Ошондо Өзген району алдыда жүрүш керек. Биз ошону каалайбыз. Чоң рахмат. Жақсы құттықтап бізге қызмат миграция қызметкеріне жана генералдары қонақ болып келіп отырады. Біз ошолорго сөз кезегибизди айткан. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы жамааттык коопсуздук келишимин уюмунун төрагасынын биринчи орунбасары милициянын генералы майору Султанов Алымбай Алымбековичти, ошондой эле Кыргыз мамлекеттик миграция қызматкеринин өкүлү Абдыразаков Тоорбек Усеновичти сөз кезегине чакырып коелу. Өзгендік туғандар, мен сіздерді бүгін ойын болуп атканда көрүп отуруп, 93-94 жылға артты көз чаптырдым да, ошол жылдары мен Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын президенти элем. Кийин Камчыбек Жолдошбаевге көз бердим. Азыр өзүбүздөрдүн бир тууганыбыздар Элмурза Сатыбалдиев президенттик милдетти аткарып атат. Анан эми бүгүнкү болуп аткан тоюңарга бул эми той калыстарга калыстык тилейм. Оюнчуларга жакшынакай ойноп, оюнуңуздарды көрсөтүп,
Анан каскер ушуну уюштуруп атабыз. Сиздерди көрүп мен ичимден ойноп койгондо өзгөндөгү жигиттердин баары Москвага кетип калганбы деп. Мен бул жерде жана эле оюнчулар турат. Ал эми көрүүчү сиздерди жактоочулар болсо көпчүлүгү келе албай калды көрүнөт. Оюнуңуздар жакшы өтсүн. Командалардын эң мылтызы жеңип алсын. Бул жалаң эле оюн эмес. Бириңиздерди бириңиздер көптөн бери көрбөй жолукпай жүрүп болушуңуздар керек. Булар сиздер үчүн майрам. Дагы бир жолу мыктыңар, уткула. Мен тилегим анан менден эң жаш бул оюнчуга, эң жашына өзүнчө белек, анан эң карызына өзүнчө белек. Аны оюндун жүрүшүндө азыр тактайбыз. Кимизи эң кичүүсү ким экен, эң улуусу ким экен. Дагы бир жолу майрамыңыздар куттуу болсун. Сиздерге жакшылык тилейм. Assalamu alaikum hurmatlı mekendештер, hurmatlı uyuşturucu тобу, hurmatlı sportsmenler. Ben özüm voleybolistmin, kandidat masteri sporttan, ubagында sizlerде oynap жүргөнмүн. Өзümdün күчтүү oyuncularımla жүргөнмүn. Azı sizler менен кошо oynap жүргөн эминдердин, толкундардын bir mezgildеги тренерлер адамда бар болсо ушулерден. Hurmatlı mekendештер, men sizlerге разы болгон себеби чет мамлекетте жүрүп, эмгек убактыларынан сырткары жаман жакка барбай, көрүп атасыздар Москва дергесинде жаман иштер көп болуп жатат. Ушундай спортко, маданий иш-чараларга көңүл бөлгөнүңөр бул өзүңөрдүн келечегиңер деп эсептеймин. Спорт бул биримдиктин, ынтымактыктын, тынчтыктын символу. Анан бизге спортко келип алышып, кээде урушуп кетсе, токтоголок дейт. Улуусун урматтап, кичүүсүн ызаттап, оюнду жакшы өткөрүңүздөр. Бул жөнөлгөнү дайыма улантып, дайыма өткөрүп турсаңар жакшы болот. Мен өзүм алайыр ойногон болом. Бул жылдан бери алайыр оюнун билсеңиздер, неделя сайын волейбол, неделя сайын футбол уюштуруп келатат. Мен уюштуруп баштайм. Ошондо уюштурмаса көрөсүңөр. Бар болуңуздар, өзгөн колунан чоң рахмат. Биримдигинин жетекчиси Куатбеков Турсунбай агайыбызды, ошондой эле Мекен Малотов оюнун жетекчиси Бекиева Жамиле эжекебизди жана бизге конок болуп келип отурган техник илимдер доктору Муктар Алал профессор Бурук Төлөбекованы чакырып коебуз. Өзгөн районунун активдүү жаштары аябай кубанып жүргөнүңүзчө жигиттер birinci rayondan gelip otadı. Azamattlar yaxşı işi başlap otadılar. Uşunda var bir rayonda tutduğumuz avbular. Ana Kırgızistan var. Bir vaqtda biz Kırgızlar özümüzün yaxşı çağırsak yaxşı olur. Oyunlarga bugün iyilik kalayım. İyi sorunlar çın olsun. İçine iyilikli olsun. Sport degen yaxşı nerse. Настроение көтөрүлүп, элим чын болот. Ошондон жакшы иштер жетишкеле, бүгүн уюштуруп аткан өзгөн коомунун жетекчиси Касым агайыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Атайын иштерди көрөбүз деп келген мына шектеген барларына көрөстөп келди. Силерге рахмат. Ийгилик каалайбыз. Тоқтатпастан ұлан көтеріңіздер. Бұл жерде генерал майор отырады деді. Сіздерге байын етіп келді. Сізге рахмат. Осы істеріңіздерге игілік. Құрметті Москва шартында жүрген өзгөндіктер, бүгінгі тойлар көп болсын. Аябай, мен аябай разы болып отырмын сіздерге. Сіздерге Бишкекте жүріп, көңілчелі қырғыз балдар ұрысып кетті, ұрысқа қатысты тегу дегенделерді шықшатса, көңілче жаңылықтар. Молдай жаңылықтар көп болсын сіздерді. Игілік, денсаулық барғанға. Соғым күшкен тұнық бұлақтары, бар суыны ішкен өзбендік жігіттер. Бүгінгі ұшыл мелдешілер сіздерді ынтымақтанып келсін, дайыма күшті болғыла, жеңгіле, дайыма
Андан ары ел аралык турнирлерге чыгып, бардык жерде жеңиш алып келгиле. Силердин жеңишиңер дайыма ден соолук, өзүңөрдүн жеке турмушуңарга бакыт, дайыма жакшы гана нерселерди алып келсин, ийгиликтерди. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Ушул оюндун уюштуруучуларына биздин Мекеним Алатоо уюмунан белектерди тапшырып койсок. Мен Кубанычбек Азимбековичти автор. Birinci кезекте жерлештер, ысык салам. Азаматсыздар. Андан ашык сөз айтуунун кажети жок. Ордолу Москва шаарында ушундай уюштуруп бир райондор ушунда волонтер менен чыгып атканыңызда эң бир жүрөктү жүйдө турган нерсе да ал. Мен кишилерден да ana şu yerде келип мен мына как будто Бишкекте жүргөндөй болуп атам базар. Ana мен өздөн мен кудамсыңар. Мен Чимбайда мен Түркмөнстандын турмуштар. Чынса баарыңыздарга ийгилик, абдан жакшы инициатива, бу жерде уюштуруучуларга абдан чоң рахмат. Биздин мынакей байкелерибизге, эжелерибизге, агайыбызга абдан жакшы уюштуруп атасыз. Бул ден соолуктан ашык нерсе жок. Албетте ар бирөөңөр могул жерде үй-бүлөңөрдү багабыз деп, ушул жерде алыскы жерде жүрөсүздөр. Бирок ошондо да ден соолукту унутпай мондай нерсени уюштуруп атканыңарга абдан чоң нерсе. Бир эле районду айтып атып, бакылаучулук, үй-бүлөңөрдө ынтымак, бакылоолорго Кутуна Кыргызстан дайыма өнүгүп жатат. Биздин ар түрдүү оюндарды кызыктуу кылып алып барып жүргөн Жаман Тиздеби деген коомдук уюмду түзүп, өзгөндүк ырчы жолчулардын баардыгын кошуп жүргөн маданий тармагында кызматты аткарган биздин байыш балабызга Чыңгыз Айтбаевдин тоолорунда деген айтылуучулардын берекети. Анан чемпиондор жеңилде, чемпиондорго берек дагы болот. Аман эсен айыпка кайтайлы дегенде Нерселер бар экен. Ерлан аканын телефону каерге койгон эсинен чыгып калыптыр. Бардыңыздарга баш ийип биздин спортсмендер келгениңиздерге чын сөздөрүңүзгө чоң рахмат. Оюнду баштадык балдар. İşte bir top koyuştu be. Alma, que
Bir top işte, bir top. Şaşpağla orada. Ataydı gel. Hayır, şaşpağla. Hop! İşte gelişti. Sor gel, vur! Gel! Evet, Duros çok fazla. Duros babadan. Evet, spor belgili. Duros babadan mı? Verin! Gel! Duros çıkıyor işte gidiyor. Batay vurar Batay. Бүгінгі күндегі Өзбек қолы Жақсынақай ойынды өткізіп беріп, бүгінгі күнді Қырғызстандағы ең чоң айлық бири Өзбек қолы 19 шаар менен 20 айлық болып есептелет. Ошол айлық бүгүн жакшы ойынды өткізіп отурушат. Бүгүн көч башы каяка ортадагы алка тошак барат дейт. Бүгүнкү күндөгү биздин төрагабыз Темиров Мамат Катым агайыбыз төрага ушул иштерди уюштуруп, ошондой эле жайындагы биргеликте иштерди уюштурууну спорттук оюндарга жардам берип отурган Андандын калсабында ветеран Москвадагы Байбол агайыбыз Муктар агайыбыз уюштуруп атат ушул оюндорду. Албетте бүгүнкү оюнда мунундагы сиздер менен дагы да оюнда кездешебиз турган. Алдыда бул жакта биринчи орунду Москвадагы ветеран волейболист спорт министри Муктар агайыбызга сөз жерден өзөтабыз. Барлық салам алейкум. Өзбек туғандар мына ойынның атына шықты. Ең жақсысы ұрыспай таласпай сіз біздер ең кісілер командасы талап кетіретінер. Жиынтыншылар қазір бізден кейінгі ойлы тұрғандар бар екен. Бірінші орынды Birinci Mahmut Emrulu Ammanbek Çavulcu. Gramatada var da bir yolda. İkinci Aytmamak Kurulu
korgoçu Raşitov. Oyunda sizler kalın. Bunu kumarken çok. Bilindik andege en mutlu bayramcı Atavuşu. Ne oldu? Kamilen gibi. Dergeç. Hadi hemen var. Moskva o'zbek qo'ynining ayli hukumatlararo qonun bo'yicha turmizda uyushtirganga jazoni ko'rsatgan Abdukerimov Talat Silanov. Qana. Talat Abdukerimov. Kilometreden müddet Hukumatlararo qonun bo'yicha turnirda eng yaxshi boshqa xalqni javobli dengada ko'rsatgan uchun Safarбек Olim Silanov. Safarбек. O'shanda turnirda uyushtiruvchi javobli dengada ko'rsatgan yordami uchun To'rag'aning o'rinbosari Bekmamatov Baysal Silanov. Bekmamatov Baysal. Ayva cho'mdadan berdi. O'shanda o'zbek qo'mondoni hukumatlararo voleybol bo'yicha turnirning boshqa uyushtiruvchi javobli dengada turnirda 19 komandaning ichida 3-chi ardigerlar komandasi 3-chi o'rinda olgani uchun Silanov. Komanda Ardigerlar komandasi. Trigetledagi kuni ketmaydi degan shu turadi. Ardigerlar. Shavkat Aylo'qulov Silanov. Ikkinchi o'rinda 10 ming. Darger Ayloqulov bir qo'ldan qo'ygancha 19 komandaning ichidan bo'ladi. Engerga so'zlash qo'ydi. Ha. 18 ming haftalaydi. Birinchi o'rinda 18 ming. Voy ishtirok ko'rsat. Yaşına kaybedildiğini tatlılar gitti. Üçüncü oyunun eğiliminde bir balık etmez oldu. Üçüncü oyun eğiliminde oldu. Bu şekilde en çok oyunu da geldiğini tanıdılar. Sange kaybeder. Berger ailesine birinci oyun. Saygılar lazım. General atar mısın? Hadi. Hurmatli mekendeshlar. Bu yerda hech kim yo'q. Baringizlar o'tibsizlar. Barlarında iltimat oldu, ondan yaxshi qaynsımal oyun o'tdi. Men de suyunib o'tirib, anan aytib ketdim bilan. Eng aqsaqali kim bo'ldi o'yinchilar? Rahmat. Bu sizin meleğiniz, eng yaxshi melegini qo'ydik bu yerda topshirdik. General Mesut. Analemi Dağmur yolu iltimanımızlar ulanaversin. Bundan arada oblastın başkanında, respublikanın başkanında biz hazır durup söyleştik. 7 oblasttan 7 komanda çıksa, o şehirden daha bir komanda çıksa şu ben 8 komanda olur degen Bişkek'ten veyahut işlep жүргендер var olsa daha komandalı. Oşadı benim 10 komanda çoğu oyunlardaymış degen oy болып отыр. Dağmur yolu unutukkan sizlerini жеңишиңер куттуу болсун.
Rahmetimiz size döndüm. Raşitlik konuşlar. Bada. Bir fotoğraf var. Vallahi